Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Hola, ens diem Enrique Vergimos. Vlad Tarnovoi i Vlad Doroshan. Som d'Ucraïna. La nostra llengua materna és ucraïnès. Tots tres som de regions diferents. Jo soc de la regió de Zaporizhia. Jo soc de regió de Ivano-Frankivsk. Jo soc de la regió de Volyn. Українець як 40 мільйон з персон са Україна. També hi ha parlants a Bielorússia, Rússia, Хорватія, Hongria, Казахстан, Литвания, Молдавия, Polònia, Romania i Словакия. A Canada hi ha moltes ucraïnesos que van arribar després de la Guerra Civil. A l'Espanya del Vic, Barcelona, Màlaga i Guissona. En la llengua ucraïnesa hi ha tres grans grups dialectals segons el territori: el grup sud-est, el grup sud-est i el grup de dialectes del nord. Molt gran diferència hi ha a l'est i oest d'Ucraïna. Dialectes de l'est, un dels tres dialectes de la llengua dialectal ucraïnesa, que cobreix el territori del sud, l'est i el centre de l'Ucraïna moderna, així com la majoria dels territoris de l'assentament dels ucraïnesos a Русія. Питувати вас, ви ще троє українці, чи скільки? Українці? А хто ж? Так, а хто вас сюди пригласив? Як хто? Ну як ви думаєте, хто нас міг сюди пригласити? Я сам Порох, моя фамілія. А зовуть? Іван Денисович. По паспорту хто ви? Ну, русский, звісно, по паспорту. А тому себе що... вважаєте ким? Ну, а себе вважаю, ми хахлами. És a la part nord del territori d'Ucraïna, al sud de Bielorússia i Polònia, així com a les regions occidentals de la regió de Briansk, Rússia. Tradicionalment s'inclouen aquí tres dialectes principals al territori d'Ucraïna: polonès oriental, polonès mitjà i polonès occidental. Як сорвалося, авария получилась так, то мы работали 6 дней тут. Меня знали. А были на паях, ну, я кажу, у нас близко до тут пайок, и там у нас близенько до. А то ж далеко, було кілометрів 3. Ми садимо картоплю, йде голова сільради. І сказав. Dialecte Volyn-Podillia, comuns al territori de Volyn-Podillia. El dialecte Galicico-Bucovinski, que està molt estès als territoris de les regions històriques de Галичина i Bucovina, això inclou el dialecte Гуцул, Карпат, que uneix els dialectes Буйків, Карпats Nord, Транскарпats i Лемків, Карпats Occidentals. Вже теж, бо ви щось не забула, бо я кажу, як я чисту правду, як дідо газдував, як дідо робив, кілько худобу держав. Усьо? А зимою що він тут? Він тут був зимою? А той зимою у нього кінь був, так на коня йшов у село та віз собі і пшениці, і худоби, і хліба, усі запчас. Пакуємо хліб, бо дорога дуже погана, та їхати не дуже хочеться. А ми просимо шофера на автобуса. Добре упаковуємо повністю. Шофер у нас гроші не бере, що хліб забирає, а бере хліб. Ми даємо хлібця йому свіженького. Файно запаковуємо, скотчем заскочуємо і передаємо на автобус, а то нам так легше. Hola, yo soy El Babacar, tengo 14 años, faig tercer d'ESO, soy del Senegal, la meva llengua maternelle és el Wolof. Al món hi ha 7 milions de persones que parlen Wolof. El Wolof és una llengua africana, la família lingüística nigero-congolesa, s'assembla al Fula y al Serer. El Wolof es parla a l'oest d'Àfrica, al Senegal, Mauritania y la Gambia.
La salutation es una parte muy importante de la cultura Wolof en comparación con la sociedad catalana. Hola pregunta, Assalamu alaikum. Hola respuesta es Malikum salam. ¿Cómo estás? Nanga def, muy bien, jàmm rek. La paraula preferida, sama xarit nga, el meu amic. Borom baax nga, et amable. Danga yaru est educat.